turabasuje mwese abari gukurikira Maranatha TV. Amazina yanjye nitwa Niyomugabo Alphonse, bahaye ikaze. Bahaye ikaze ku murongo Maranatha TV. Twagiraga ngo tuganire ku gihugu cya Pakistan, amateka y'igihugu cya Pakistan. Pakistan ni igihugu ki? Pakistan si igihugu cyavutse gusa mu cya 1947, ahubwo ni igihugu gifite amateka akomeye kuva mu myaka ibihumbi ishize. Ni igihugu cyanyuzemo imico myinshi, igihugu cyakiriye amadini menshi, cyabaye ihuriro ry'abimukira, abacuruzi ndetse n'abami. Igihugu cya Pakistan murabizi ko giherereye ku mugabane wa Aziya. Ni igihugu kirimo abasilamu benshi cyane, nubwo bari kutubwira ko cyahuriwemo n'imico myinshi, gihurirwamo n'amoko menshi y'abantu, ariko kuri uyu munsi kimaze kugera abantu benshi cyane bari muri iyi renji, ndetse bafite inkomoko mu Bayisilamu. Iki gice gisobanura aho Pakistan iherereye n'impamvu hari igihugu, ndetse kikaba ari igihugu gifite agaciro kanini mu mateka. Pakistan ni ahantu h'ingenzi cyane ku isi, hagati ya Aziya yo hagati, Aziya y'Amajyepfo n'Uburasirazuba bwo hagati. Bifite imisozi miremire cyane ku isi, kandi imisozi yayo harimo imisozi ibiri miremire cyane ku isi. Aha hantu hari hatuwe kuva kera cyane n'abantu bo mu muco wa Indus Valley. Iyi misozi n'imigezi byagize uruhare rukomeye mu kubaho kw'abantu no mu mateka yabo. Muri make, iki gice kigaragaza ko Pakistan atari igihugu gishya mu mateka, ahubwo ari ahantu ha kera cyane ku isi. Igice kigaruka ku muco wa mbere wabayeho muri aka karere, Indus Valley Civilization yo mu 2500 mbere ya Kristo. Bari bafite imijyi itunganije neza cyane, amazi meza cyane, imihanda myiza, ubuhinzi ndetse n'ubukungu bumeze neza. Nyuma haje kwimukira Abaryani, ubwoko bwitwaga Abaryani bazanye imizi ya Hinduism. Aka karere kanyuzemo Abaperesi, Abagereki, harimo na Alexander Rogara n'abandi. Isilamu yaje nyuma cyane, ariko isanga hari umuco ukomeye warahashinze imizi. Muri make, Pakistan ishingiye ku mizi ya kera cyane, iruta kure imyaka igihumbi. Isilamu muri Aziya y'Amajyepfo yabayeho ute? Ingoma za Delhi. I Delhi muhazi he? Ni ku Buhinde, mu mujyi w'Ubuhinde witwa New Delhi. Murabizi ko i Delhi ari mu Buhinde. Turabisobanura gute? Mbese turabimenya gute? Mukurikire ikiganiro. Nkomeje kubabwira ngo mukore subscribe, share ndetse na comment, kugira ngo ushaka ibiganiro byacu ajya bibona mu buryo bwose bwuzuye. Njye ndi Niyomugabo Alphonse, dukomezanye gahunda. Iki gice kivuga ko Isilamu yinjiye muri aka karere mu mwaka wa 712. Yinjijwe n'Abarabu muri Sindh. Nyuma hashyizweho ingoma z'Abayisilamu zizwi nka Delhi
Sultanate. Ururimi rw'igiperesi rwabaye urw'umuco n'ubuyobozi. Abasufi bagize uruhare rukomeye mu gukwirakwiza Isilamu mu mahoro. Muri make, Isilamu ntiyazanywe gusa n'intambara, ahubwo yazanywe cyane n'umuco n'amasengesho y'abasufi. Iki gice ni icy'ingenzi cyane mu mateka ya Pakistan no mu Buhinde. Babur yatangiye ingoma ya Mughal mu cya 526. Iyi ngoma yazanwe ije guteza imbere iki gihugu. Ingoma yazanye iterambere rikomeye cyane muri iki gihugu, ndetse izana n'amatwara akomeye cyane. Iyi ngoma yazanye iterambere rikomeye mu bintu bitandukanye, mu myuga itandukanye, harimo ubwubatsi, bazana inyubako nziza cyane, mu buhanzi n'ubuvanganzo, mu bucuruzi n'ubuyobozi. Umuco wa Indo-Islamique wahise ukomera cyane. Muri make, byinshi mu bigaragara muri Pakistan n'Ubuhinde uyu munsi bifite inkomoko mu gihe cya Mughal. Iyo ni Pakistan twari turi kubabwira, kandi incamake yayo twamaze kubona ko Pakistan ari igihugu kitavutse gusa mu cya 947, ahubwo ni igihugu gifite amateka akomeye nk'uko twabyumvise haruguru. Kuva mu myaka 1000 ishize, cyanyuzemo imico myinshi, cyakiriye amadini menshi, cyabaye ihuriro ry'abimukira, abacuruzi ndetse n'abami. Murakoze cyane. Nari Alphonse Niyomugabo, Mananata TV. Mukore subscribe, like, share ndetse na comment, kugira ngo n'ikindi kiganiro ku kindi gihugu mutwandikire muri comment, kugira ngo mutubwire igihugu tubashakire amateka yacyo, nk'uko mumaze kubona amateka y'iki gihugu cya Pakistan. Murumva, tumenye igihugu ije ari igisubizo, kugira ngo tumenye imico y'ibihugu byinshi, ibibaho byose tumenye impamvu zabyo. Murakoze, murakagira Imana.